FIFA World Cup quarter-final match preview. The Clash of Civilizations, France versus Morocco. Chibayule, buin hian World Cup chanchina in machon tour in Benam hunam le real bermai kanthlir hodon ani. World Cup quarter-final match masaperle ropui taka hian Kovel football thiam rual Les Blues France le Tlom Hello le Thinlung ropui takpu da Atlas Lions Morocco te anin machon don ta anni pahnih in beitur hi amu nom lo thei lo chu group stage atangin ne lo tu ma la nei lo ve ve an tumpui te lo tlom vek to ania he machian tu em zok zok chu rel ron takin a ho tir don ani ti kha lo thlok masaila he machi mual chung chau ni lo he in beina machon tu ram pahnih te hian football an clear dan an in khel dan kalphung style le an thiam thil thuruk taktik hi ain kokalin ain person lok awang hian khovela in beina ro pui chung chuang tak ani lo thei lo ani dedi desam a team chak tak le wallet lagagru a tactical mastermind te anin tong dona ram pani te kalphung an chakna an hlawm na le mual chunga in beina om thei zong zong kanon chhap chuak don ani lo in ring ro le team profile le current form lam hi clear masa perang France hi tarutina Kovel player thaber bernayan niya Kylian Mbappe tharum nga le tlanchak Griezmann wing tak le midfield line thatak annei chunzom rengani desam noya hian du thu samin khel lo ma se chakdan hria team annitlat an game play style chu counter attack rang tak transition thiam winger te mimal thiam na sang tak le clinical finishing nei tha anne an key strength Kylian Mbappe thiam ro rum le chak anneya attacking depth annei tha in liam emo engwang puwa player thak ngai an ompon athak tu tur player tha anga tin tlar hnung lama physical advantage annei thabok Morocco solid brick wall Morocco hi ramdang tana an tarnung thri harsaber an nile to an kheldan phung khriat cha ni ma se an khing puitana defense hi thriangaina aumlo thin midfield le defense inkar hi aphui tha em a man tang to in tuman goal an thun sak mai thei lo chu ani e tactical architecture and gameplay thin dan he in khel hi football tactical pian lian tak ani don France in ball an khoi tamanga Morocco muala an nor char don ma se chu Morocco du da tak ani jok thai France an formation hi tactical flexibility and overload 4-2-3-1 antia dedi destam hian tactical structure nge tak among thrin Mbappe hi left winga auma ma se inverted run nein center aron tlan lu thrin hei hian opponent line ati chevek thrin ani Griezmann the conductor Anthony Griezmann hi France engine berani tarma le midfield zoom tu ania defensive a tho hlok thai em bok full back restraint France left back Theo Hernandez atlan chu awak chuan center back pathum angmain tlarhnung anveng him thin Morocco bethung an formation hi the unbreakable low block 4-5-1 antia wallet regularly chuan khelmo yangai lo chakangai ti hi athupuya amang narrow defensive line Morocco defense line le midfield line hi yet so matanga som panga lekin ain thlau thina hei hian France player thiamte space an motor atibo vek thin bok the right side engine Hakimi hi Kovel right back thaber jingami ani chuwang chuan Morocco counter attack zong deu tho hi dinglam sir atanga chuak ania hei hian direct takin opponent an vati buai thin bok ani key battle in the pitch Kylian Mbappe versus Achraf Hakimi he matcha mu number 2 PSG a thian dun nima se mual chunga chuan mel malian an ri angayang Hakimi hian Mbappe laka fian lian tak asiamang
Anthony Griezmann versus Sofian Amrabat. Griezmann in ping taka ball asiam tur hi Amrabadan tlar ma chia alaudang chat thayang em midfielder ne zok tur hril tu aniang. Olivier Giroud Turam versus El Yamik Accord. France tlar ma physicalness le Morocco center back te in chuna air ball chunglam ball a tunge chungnung zokang. Tuna chuan France le Morocco an chak theihna chance ve te kan thlir zaw lockdown ani apakhat na tan chuan France chak theihna chance 55% vela kan da France chak zok turarin February tan ni renga a chan chu mimal anga lar le langsar players an nei tamwang ani moments of magic Mbappe Dembele ani lopon Barcola teang player tlan chak le one on one thiam an nga system chheviau poni se mimal thiam na ringot point goal an thun thei ani squad depth match extra time hun pa nga ya in ne to ka hun pek bel an ni point Frenchian bench atanga dalu tur player thalutuk an la nei treu ani big match experience France player te hi World Cup final lo khel to hlom an ni awangin pressure nuaya zam mai lo tur khopin an puitling to ka ngai an ni Morocco chak theihna chance betung 45%. Morocco laka hian tu pon bo goal thun an harsata chu an chakna bul berani. The counter punch France tlarma an non nat viau chuan tlar nuwa space an zu azia thuila Hakimi le Jek te hian chu mi space chumhang tangkain transition rang takin goal an khong thayani. Crowd support and mentality Morocco hian Arabic le African tana ding an nia wangin in khelaya lo au phur tu fans an nga bik emema hei hian players te phurna le chakna apathin frustrating France hian minute somruk chung goal an thun lo chuan an attacking a man mo lutukna le mu mai an nei thina chu Morocco tan chance thatak ani thei bok France le Morocco te hian an tum puite ti buai thei an nei ve a France lam X factor chu Ousmane Dembele ani Mbappe andang top ani point right wing atanga Dembele thiamna le cross thatak tak te hi Morocco center back te ti buai thei vor top ani Morocco X factor ve thung chu Ajadin Onani midfielder hian ball athun thiam emema press resistance ball lak sak harsa ani bok France in an nor nat bak line ball alo lak sak moi hle thei ani tar hnung phui le khong box si Morocco le tar ma hlawm le chak box si France in ma chon tur hi chu amu nam view don ani Morocco hian pressure nei manglawin an ron chenga an thiam na le theina sang ber an chua thei don ani France tan chuan pressure sang tak noya film khur le uluk takin footballa an din mun thasa him turin an konga chawna hau tak ber an ma chon tipo ati thei hial mai thei ne kan predict ve mai Morocco hian France na hau tak chu an siam khopang goal alu nem karing lo ma se France squad de play an counter pressing sang tak abik takin tlarma mimal thiamna sang khan Morocco bangchu voi khatal chu athia thei karingani prediction a chuan France 1 Morocco 0 ani football khovel hian fairy tales top nange an mudon the empire strike back jok engpo ni se quarter final ro pui tak kan thlir tur hi khovel football chanchina hriat reng tur ani don hrim ani ingai dan tele I predict te comment lama lo soi vela like te kha min lo pe ve ula ka channel la subscribe lo ten khongaya min lo subscribe ve thak turin ka so ma cheu in the quarter final munom tak en nuam theu ule